ukuthi i-artist mase kunelinye artist elizenza lona noma elibukela kulo libe nenkinga kumele libonge uyabo ngenxa yani kukhombisa kona ukuthi umsebenzi nento eliyenzile lona iyabonakala kubafana basezayo emuva uyanganasela bawungaka abantu abazenza umqhumeni bawungaka abantu abazenza umtshengiseni uyanganasela so wena ucabanga ukuthi bonke baningi abantu ababefika umuntu wazenza umqhumeni umqhumeni until mhlawumbe azathole ke yena ebese phumela lakhe kinxi ukuthi okay ngizokwenza kanjena ke mina uyanganasela but sonke ezama artists siqala somewhere